nina besilo igama lami Lungelo kwaZulu sike sikhona sisendaweni yaseMlazi kaMnyandu la eMall sama no prima candidate wesinese esifundazweni kwaZulu-Natal la uzoshela isipilisi sokugcina kwesazo ukuthi ukhetho oselusemona abahlali ke bakhomisile ukujabula eSHNSA ziningi izinto abayifisa ukuthi eSHNSA mengene emandleni eshinji kubona nabafundi basazi la kunesikole eMUT bafisa ukuthi kuphele lento 18 to 35 years ngoba iyabagqilaza kakhulu ukuthi mabephuma ezikoleni bazogcina bengawuthola umsebenzi usuhlumezeke kakhulu bafuni zama into enhle nje mhlawumbe izozama ukushintsha yabona noma hleze kubheda kodwa ke kuthiwa kusina kudedelwana siyafunda apha so gcine sihlale phansi ama degrees singaqhubeki uyabona nabahlali bakhona nezinto ezithinta umnotho bafisa ngoba sibona ukuthi la emva kwethu khona nezitolo ukuthi eSHNSA ingene emandleni akunciphe lento yamanani ezitolo ngoba iyabagqilaza masebeyothenga impahla ezitolo sefuna bezodayisela umphakathi uthola ukuthi impahla iyabiza ukuhlangana singabantu abamnyama kwi-business uqhathana lezinye inhlanga ukubona kanjani ngoba enginokupick up mina ukuthi singabantu abamnyama sinakho ukungasupportani kakhulu mobheka ezinye inhlanga for example uthothena njengoba nje une-tuck shop la kukhona enye ngale mofika esitolo sezinye inhlanga uthothi into angenayo wena ngizothenga mina uzothi wena ayi angime uthumele uyofuna kuloyana ukuze naye asimane kodwa thina abamnyama ulicha izandla nje ungasho ukuthi ayikhona lapha na umunye uhamba kuyena unakho lokho noma ufone wena umfonele une customer ufuna ukuthi lapha njengoba benza abanye mawufika ufuna into engenayo ufonele umunye uzako abafone ukuthi kune customer ufuna ukuthi ngiyakuthumela lapho uthini nokungahlangani kwethu abantu abamnyama bona ukusihlula kakhulu ngamanje asikwazi thina ukuthi sibambane siso yes ngaza ngisuza kwethu lapho mhlawumbe ngisho ukuthi sidayisa into efanayo kuyenzeka iphele kumina ngiyakwazi ukuthi into ukuthi hayi ukuzame lapha kamakhelwane mhlawumbe usizana ngoba mina kusangiphelele ngaleso sikhathi kuyasihlula ke ezindabeni ze-eSHNSA ngulungelo Zulu sisendaweni yaseMlazi eMnyandu.